Taasi ya Vilingi wa Mauvoo. Ndi musese mwendo wa tinda ata muthenyani wa mundi ulani wa thanthatu wa matuku atatu mwai wa mwanza kalibu nthini wa mesaito ya Vilingi wa Mauvoo nyeni ta wa masi wa KITAKA na ndi ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie. Ala tukumbanesie ni vamwe na President William Ruto ni wawetaka na serikali ndeviki ya kwitikila ingi miatianio ya uleiku na yo azimio iungamia maandamano. Minista Muveani wa uemi Mithika Linturi kwa dhana kukilia uemi kuna ke muyumbe kawaya haikulia azimio inenge serikali mwana ithukume. Ajumbe ma Kenya kwanza ni mavya ya itheka vatawa kwithiwa na unena ni akati wa President William Ruto na Raila Odinga. Na Minista Muveani wa utalii na nyamusi ya kithekani Penina Malonza kwa dhana kuthinikia ngusanisio cia NND na nyamusi ya kithekani ila sithitwe kwa ivinda makueni. Vilingi wa Mauvoo. Na udhocha tukwatia nendini wa mesaito ya Vilingi wa Mauvoo na ndi tukwatia ni Facebook ni Mutongo TV page ya kwa ni masi wa KITAKA na ndi tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonetie muyumbe wa kilio mbunge Tamwala Vincent Kawaya ni wawetaka na vaina vata wa unena ni akati wangwatanio ya azimio vamwe na serikali ya Kenya kwanza iwetaka na serikali ni alite kwithiwa ine wa ivinda ivikie kwithiwa ithukuma NND ngalikoni ingi na ke muyumbe wa kituya umiloni wa Swana ulani ni Mrod Mbai ni wavikia kwithiwa na ke iwetaka na kethi wave unena ni ukatwa igwa kati wake Musumbi William Ruto vamwe na Raila Odinga ni lasima withi wewe maundu makonetie mwenende otondo mwandiki wa Mauvoo Boni Motesia ukutuelezea. Itina musungio moskwani munene mamwaka muvetu university na ngusanizo kauta na metongithanyo ya ndeto kate watongo imaki uteti yukila cheteletu itina wangwarano ya azimio ni Kenya kuungamia miatianio ni unania kati wa President William Ruto na ndongo ya uleila ila Amolo Odinga. Amwe mayumbe alame ukalikoni wa Kenya kwanza evo mwandiki mkwatanithia wa chama cha UDA na muyumbe wa kilio mbunge cha Kituya umiloni wa Swana Mrod Mbai maendeano wetakana nonginya ethewani vekwithwa na unenanya withiwa wa umelu na vate kuvithanya kindu kitu ikikie cha Raila ila maandamano mamwe yenzi ukwasya nukwenda bekalenzi na bo manzwa mundu ekalenzi kati wo wena Musumbi Ruto manenanie kenda wete mathina make nunda kwamini Ruto tenda kwasyo ti kwenda kindu chunenwa anu mabitha ndu na kunthi ni marumune ni chuma lugwe television ni zio ndezi ya Kenya Ruto ekalenzi ba Raila ekalenzi ba Raila present case yake anu ma Kenya nemo mediators timethukizie tithukizie Raila present case tithukizie William Ruto osungea then timane bala bethina na tamana bala bethina tanu ma Kenya tukasovia. If there is going to be any discussion ambayo ni ya marais ya rais na maybe Raila, ingekuwa better ifanye in public. Yako national TV wapewa kiti hapa na mwingine kiti hapa, wakae in public waongee tusikie ni nini ya kuongea, because hizi secret ya kwenda kukaa chini, uliona hata hiyo last time walienda wakakaa chini wakaongea, mwishowe Raila akasaidika, Kalonzo akawachwa nje, hakuna kitu alipata vitu zimeenda because they were done in secret, because they are not issues affecting Kenyans. Wengine hata wanafikiria ati mnafikiria ati hizi vitu hata zinaitishwa kama maandamano, unafikiria ati itasaidia wa Kenya, itasaidia youth wapi? Leni mandena uvudhise matambi masumbe kumandhi sianza kuenda na ulikila ndino unanenya kati wa President William Ruto na Raila Amolo Odinga mwetakana viki tumio na kimwe cha ukenga mwenende wa Kenya kana kindini cha kutoese unanenya une kuvithanya maundu na chai ucha ile wetu vate kuvitha Ramaphosa nda kuna kura Kenya Suluhu ndeze mathina ma Kenya anu ma Kenya ni thitu ze mathina ma Kenya kuni meka lenzi tu ne manene mazesie ni thini tutwa tandu ma Kenya ule hata na kiailite kicha mediation andu manza moke aikutwa ikwani ya Kenya tendie kwa andu manza motu ikwani ya Kenya. Ramaphosa ndesi mathina ma Kenya Suluhu ndesi mathina ma Kenya Raila nemeka lenzi na Ruto television ni tuzezie muthena kana wiyo Raila awete thina wake ula wina Ruto na Ruto osungea kenda andu ma Kenya timane kenda timatabie ndela talita kuthi nundu ni thita kunie kura na no ithite kwithwa tuthini yaku mondu ne amaitu tira Ramaphosa kuthini aba ti Suluhu kuthini aba ni thitu kuthini aba. Kama kuna marais ambao wanauliza Rais William akae chini na mheshimiwa Raila, so you see hapo ndo wanakosea, because the right thing is to say the truth as it is.
because unajua watu wengi, the people are very economical with the truth. Watu wapendi kusema ukweli, wanataka kuplease both sides, wanataka kuplease pande ya Raila, wanataka kuplease pande ya president. Badala ya kumwambia tu Raila, si onyewe ulishindwa, si mlifanya uchaguzi mkaenda mpaka kwa Supreme Court, na Supreme Court unasema unaipea heshima, kwa sababu hata hiyo ndio unakupatia nguvu wakati unafanya maandamano, unatumia ile court ambayo ile katiba yetu. Na hiyo katiba kama it must cut both ways, you can't have your cake and eat it. So if you respect the constitution works through interpretations through our courts. Hizo courts zimejipronounce ikasema ulishindwa. Sasa kwa nini sasa ikuwe mazungumzo? Kwa nini marais wengine waseme kukuwa na mazungumzo ile hali wengine wao hata hawezi penda mazungumzo kama hayo katika nchi zao? Muyumbe wa mwana wenda novuthisia matambia makwiki unena nyakati wa President William Ruto na ndongo ya ulei utakana alao ndema vikie na usinda mayao saitambia na kutoese unanya alama masindi endeni oso kwa ni munene na unena nyoloto nyakwithu wavo ni wakwananga ivinda. I want us to be honest to ourselves. Hizi talks mimi hata sijui nini tunaongelelea. Principle in when you go, why you should go for an election, then the winner has to talk to the loser. Then if things go wrong, then tutablame nani? If mkiambia huyu hawezi fanya kazi kama hajapatana na mwenye aliangusha, si kazi ikifanyika vibaya huyu atasema ilifanyika vibaya kwa sababu mjamaa mwingine mliletea. So I think there is no need for any particular talks. Ngichavata kila metho maithingile lao muthini kana ndongo ya ngalekone ya ulei ende na usukume ondo kumandhi wa mwanya silikalini na kiti kino chalete ndeni wa silikali ya Kenya Kwanza na mwone memba ni chekulena na ndongo yeno kutonyelela silikalini. Mimbe wa mwala ndeni wa ndeto ithi iwatakana ethi wa ndongo ya nzimiwa ni Kenya ni kulika ndeni wa silikali Kenya ithi waitaende etenesa. Mundu ambao elewa nundu chairman wa Azimio Muzumbe ulona staff ye William Kenyatta anaisi mundu la ananganie power kulinga na meo kwa mundu la wasindie President William Ruto kuti Ruto akozie makosa mau kunengelelwa power asindite muthena kila mundu ene ini tikweno tu kwa Raila umaluke yu sindu ukweta arutabini jao ethani kutukutu timana no kutukutu wenaguo ethani ni musumukato kwenda timana ne musumukato kwitazia lakini kiija kwa mapinganizo mwangone na mundu ungiti wa Kenya manene andu ma Kenya mendiego na nithi diva. People are not interested in any talks. They walked away from the talks. Ile kitu wanataka tu ni kuambiwa kuna nusu mkate, kuna party ya serikali wanapewa. And you know the problem with kupewa party ya serikali ni kwamba the moment the opposition keeps quiet, the moment the opposition is compromised by government, then there is no active opposition to ensure that kazi yenu inafanyika vizuri. Wakati juzi muliona nani aliingia kwa serikali, Raila akaingia kwa serikali. So instead of gaining we lost, kwa sababu alimruhusu huyu Uhuru Kenyatta afanye vile anataka kwa sababu hakuna mtu anamuuliza. So we killed opposition, and let me tell you, for the public interest you are better off with active opposition, so that serikali ikifanya makosa hii opposition inakosoa. Lakini mkiambia mtu ambaye amepoteza na ndio active opposition akae ndani ya serikali apewe nusu mkate, hiyo mkate ataenda kununua kwa duka, sio hapa. Kaundi ya Masako, Mutongo TV nyanito boni mutesia. Naende tuisonga na mbe tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Vilingi Minister Muveani wa maundu makonete ithaka na weanu wa mataoni kauntini ya Kitui na ulani Frederick Kimanga ni wavikia kwethi wa ikanya makontrakta alame kwethi wa maine wa kandalasi ni serikali ya kaunti ya Kitui na kuthukuma nae na nimekwethi wa mayose wa matambia mami ya onaindi Kimanga anena kavindani kala etambukite kuthuima milati kivathukanio musini wa Kitui livoti umbanitwe niwe mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Jala. Minister wetheka na weyanu wa mataoni serikali ya kaunti ya Kitui Frederick Kimanga no amena makontrakta alama nengero kandalas ni serikali ya kaunti ya Kitui kwa kanzi ya kubetela NMB utewa malelo kuthukuma weya woku yana mitilatala ila ikietwe kandalas ni isu imenda kwikithio thukumi wono tonya kwikala kwa ivinda ya Sam. Kimanga anena kika vindani kara watambuka isioni ilo thukumi osu wende va musini wa Kitui kuthuima uthukumi wa makontrakta. Gavana waitu ila waenda mbukanya ite kivila ni wathanie kana aka make sure kana town situ ni si competitive kwa biashara tuweze andu maitu methukumia katika environment zio mauthiuluko masio ma biashara na undu tuenda kunenga na onyo kwa contractors
manewa wea ni lazima wikwe vinda ila iwetetwe katika laita wa BQ na wea withukuma wa wea quality ni mwisi governor waitu no emphasize ya culture ya excellence kwa yuta project ino na nenganitwe mingina o yutu 80% ya completion within mwayumwe kati wa isilo thukumi uwende va musini wa Kitui ni vamuna lelu wa Cathedral, Magunas, Kalundu na Travelers kati wesio ingi nitwa sisia woko isia Cathedral Magunazi na nitwa kabano Kalundu na no twende ya ndambuka no tuthile lunu ya watu ngutulone kiwela mini governor waitu governor na muvango musio wa kuseuvia mawithi ulokomata unitu ameki town itu ya Kitui municipality itu ya Kitui na ya Mwingi make competitive kwa biashara wezi ethia andala ma investors mauka Kitui moka me invest katika environment zio na ange ne mauma kundu kunge moka ku nundu wa kuona town itu governor waitu ena mivango misio kimangano awetakana kusewa kwanzia sia kubetela NND utewa malelu ne kuotethesya kuolanga mbanga kati wa NND otondo manethi tumaitumia lelu umwe na ngali kindu kila kinothothete wingi wa mbanga governor waitu katika manifesto yake ni wanene ya urbanization katika ngaliko isu ni tukuendea na kumuthukuma na kwitha na miradi mingi ya kusolve urban areas situ tiki tuivoka kana mwingi but also upcoming urban areas kwa bonza mutomo na ni mwisi kana also na muvango wa utwikiria chuso na mutomo itwiketaona administration nikaenda wizi ethia ila ona partners makuka ni methi abandu basio pena muva pavange na no twende na kusolve development plan ya Mwingi municipality na wiyovo ni wamenda atandite na mokwetikana na ma contractor la maendesia weya utewa malelu na kumanenge ivinda yanu ya kuthukuma mateo mavingisa wala weta serikali ya kaunti ya Kitui yende na kuthukuma ende tikwenda kumanguthura atandithia kuma mataunine governor ndena kielelo na kimwe cha kulunjando maitu enda kuseuvia mawithi ululuko wezi ethia andu maitu ma biashara mekunea biashara wo kundu kusio kwina mawithi uloko masio ethani drainage na also no munoni etakuya londiani kuna ina mbanga twenda andu maitu ethia bala meuthukumia na moto ina ma expose ta county government ta ma expose katika mbanga kwa governor witu ndena kielelo na kimwe cha ulunja mundu katibalo mande ya livelihood yake Televota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma musino wa Kitui Neto Onesmus Chialo. Tuisonga na mbeni kana nake President William Ruto ni wavikia kwithio iweta kana vaimanda manwangi mekwithio maitwa iwa vande ya Kenya ni ngalikoni ya Olei. Ruto anene ya kuya ngalikoni sia miritini vala wavikia kwithio aivingwa kisese cha kukwatania ngali na vala wenda atongo ima milengo yonde vande ya Kenya mavikie kwithio maitho kumana ngwatani onikana mwenendi avikie kwithio aitethe katwiko atene nake mwandikito kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose. President William Ruto nukwetekana tanthi ya Kenya na ila yati ya demokrasia na katiba mayeti kila kutungwa na itina ni siasa itevala sie awetekana mayeti kila ingi maandamano mawanange kukutwaiwa ingi vanthi ya Kenya. I am very confident. I have listened to the governor of Mombasa. I have listened to the members of parliament in this region. And I think we are all agreed that in our political equation, as a democracy, as a people who believe in constitutionalism and the rule of law, there cannot be space for violence in our political equation. Ainene angalikosia miritini John Vukavindani kala wethi wavingwa kisese cha kukwata nyangali. Ruto ni wawetekana vayina mwanya ungi wa kutoiswa miatianio ya wanangi kwa mali ya NND na kutuma NND matiwa ni dhayu. We must, as a people, as a country, that it is not going to be business as usual. It is not going to be part of going forward as a nation, that we can engage in politics that destroys property, that causes loss of life, that destroys public infrastructure, that is not going to be the way. And whatever it takes, we must do together as a nation to make sure that we build our country, we provide opportunity for the young people of our nation.
Musumbili ya Ruto ni wawetekana yu ni ivinda yangaliko sia mirengo kivathukanyo kuthukuma sie mwamba ni kana kumwete mwene nthi maendeleo. Ya pili, nataka niwashukuru vile vile kwa kukubali sasa tuungane mbali na mirengo ya siasa, sote tuungane kama viongozi tuweze kutimiza majukumu yetu ya uongozi na kushughulikia mahitaji ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Uneni wake ni wako watomba unimu uyumbe wa Nyali Mohamed Ali na Minister Moses Kuria Vala mathingilila kana ivinda ya siasa ni tiene ivinda na yuni ivinda ya ndongo ikumudhukuma mwene nthi ula unamasa kuiye. Wabunge ambao sio wa maandamano bado twalipo wale wa maandamano na tuko sawa because pande zote ziko hapa ziko represented. Na mheshimiwa bado twalipo. Hii kazi yote imesema hii yote. Kama kungekuwa na maandamano Mombasa tungekuwa hapa kufanya nini? Tungefanya nini? Tafadhali mimi nakusihi na nasihi ndugu yangu Raila Odinga. Tafadhali kwa miaka miwili tulala miaka miwili. Tuendelee na kazi halafu uamke baada ya miaka miwili. Naungana na ndugu yangu Kimani Ichung'wah tulipokuwa KPA akisema kuwa Kenya hii haiwezi kupelekwa kwa maafa na fujo. Ni lazima tukae pamoja ili tuone tuweza kukaa namna gani tupeleke Kenya yetu mbele. Na sisi hatutakubaliana na kauli mbiu hiyo yenyu kwa sababu Your Excellency aliyekuwa rais, aliyekuwa prime minister, aliyekuwa vice president eti wanachanga shilingi milioni 5 kwa maafa ambao wao wenyewe wamesababisha. Wametumia shilingi milioni 250 katika maandamano. Today you are dancing on the graves of our children and we are not going to allow you to do that. Your Excellency, there's a difference between semi-knocked down and completely knocked down. A technical term, however, it is vital that we recognize these duty structures so that we can be able to now look at ways in which we can encourage such kind of setups that are here. Kavindani kwa mwanene wa maminista Musalia Mudavadi ni wawetekana oyunthi ya Kenya hii na Mauvoo aithingilela kanave na vato wa ndongo ikululu melili yaki. I think it's also very clear that the confidence in Kenya has not been shaken, and that is why we are here, where the president is launching this new line. Kenya is stable, and we are sure that we are going for greater heights. Wanavyo vongo atani azimio nthini wa valua ula waandikwa na kunyai kwa nyumbani siya Mauvoo ni mawetekana ni meti ikilana na serikali ya Kenya kwanza kusevya nzama ya andu 10 na ila kufikia kulikilila kati na kumina ngusaniso ila siithitwa ikuosio kati wo vala ula wa president wa Nigeria Olusegun Obasanjo ukwithwa aitongoesya unenania uu. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tuisonga na mbeni kana nayo serikali nene vamwe na ila ya katini makulu amafikie kwithiwa maithukuma kwa vakuvi na ngwatanio na ikundi cia kiserikali ni kana kuikithia kana ene nthini matethe kana indi ukulio wa makula kwiwe mukuni wa Mutalisa nthini wa mbunge ya kaunti ya Masaku na ula ingini MCA wa Matungulu ya Uthuiloni wa Sua na ula ni Rafael Nzao vala wawetakana ni oseo ikundi kavikia kwithiwe yiyumiliana kutethia mwene nthi na indi anena kavindani kala wavika cha thini cha NND alama vikia kwithiwa maikwata uiti wa metho na vamwe na mayo kwa ivinda ya kana chumwaniki kana kwa muthenya wa kana chumwaniki iseso ila ya twaigwa ni ikundi ya Skygen 90 livo tiumbanitwe ni Weboni Motisia. Rafael Nzao ni mukuni wa Mutalisa nthini wa mbunge ya kaunti ya Masaku na ulaingi ni MCA wa Matungulu ya Uthuiloni wa Sua wetakana no nginya serikali ya kaunti ine lana ikawatana na makundi makiene kwa ile uthukumi kwi mwene nthi takana ngwatanio ni avata vyu nthini wa makundi aya ala metha na mautwika kivuthukanyo matonya gutethia mwene nthi mukuni wa kura kula ya kuno bungo wa maobisi na ina mutabisha na mwe kana sindu si serikali ni yejoka wanakuwa makundi mekute yuta yene kundi ya Skygen yena services nzio muno na tuyumaanisha kana serikali ya Madam Mavinya ndi uthukuma tuyeseni uthukumite lakini ongeza tuka partnership na makundi alange mekukwe ma NGOs mena sindu mbigi sia utethia enende kwa hiyo inonzie mwe utethesha county government itu na kutethesha uthukumi wa mwitu Madam Governor Mavinya kuthukuma
twathukuma andu akwizile kundi ni askaijen twathukuma andu magavana Vaamenda tongoi kumala na kuthuimia nthi kuongelanga kila manengero ni serikali ya kaunti ya Masako vamwe la nene kuthengese uthukumi wonthe kwi mwene nthi tuiwa tuienda uthuthia ona tongo ya lange maumale na maima na outside tukwiwa makundi matona otethesya andu na kwiwa sindu itona kuetewe andu kuma private organizations na NGOs ila sioku na makundi ala makwatana makekonesa otau na makundi ala mekatiwa ene aweta tiongi na metho mautethia ene nthioka ndi no nginya metho na kielo cha kueta maendeleo isioni cia ndwani mundu ala matetha cia onthe metho na kielo cha kuona vasa na gutethia maundu onthe ala matonya kuna mwene nthi isioni cia ndwani ndithuthio makundi asu ti lazima makauma ilovi pia ni makoma na ko myethia yethia yo kuku machinani mwethia mwakoma na mwika zwane ya muno merry-go round yenyu swane yo na no swane mukaze bekana kate na school fees yo toine usuweni mukoza kana kamukana atwana twili kana kwika soma nimutothi mukethia beke kigukiyo bandu cha kwamio kindu kina belo nini na mwikwate ani na kiuchi kiithukuma mukethia bandu bakwa muradi wa ene wa kwamia stima mukakwate ani mukaibo belesu no weza ile atwande na kuola mawito kwa ndio kudia makundi yo nthe methe mena woni wa ku ile twasi ya giving back to the society kana belonging to the society weza ile mwetha agenda ya opa society ni yitu tuikata na indi naithia tongoi tumale tumande sindu nendela maunikanezo ya uthimwa na kuitwa metho vamwe na mayo mawetakana yethiwa yisi okwo ingimo mavinyikite isioni cia ndwani gukosa ndawa na ingilo vya cia kumaumaile kula matonya kwata uiti kimaweta nundu mwe vata kutania serikali cia mitiuko kumla devolution ya zeye tazegwa sindu kunzi no kwiziwa Rafael no wambe kwizwa isembania na kula kwisindu kana kula kumivango etezi andu toyu wo mwezi wa koma za wandawa mundu toza kuitwa harata yamewe misi ongi kwithwa methania swina ene nthingi meyumilia kwa utalo munene kukwata uiti na ithimo vamwe na ndawa mawetakana chatethese vanene kumbwa ala makwamia isioni cia ndwani na kumanya mathina ala methite mayukumbila ene nthi isioni ithi lakini yu mundu uyithia ni wavineiye numba na ekuya kamba umanthia kindu ni disibitali na uisa ni gwani wavika kipindu no mundu usi wavika mweso lakini shirika yeyu ethano no ni aseno tanga yu bebe yandu ethano yukie na nini tuona mo kumo ila mana ingulune kuma ila mambe ye mindweno nandu nine tweza umanaka nandu imathenia nundu yukadilia yuwingi ula umelile mathenesu no manaka nandu merjau ne matwite na mathina na ni wongwasia kana kaeka nutukwata ibusota yu ingi na ingi andu makwitu no matetheke andu matungulu no matetheke kweli ki misine yalikile mathina na andu meku misine na imathenie ko mundu lo bebe unga yamwikenesa na aisioka ingi wa mubungu yonzia one ingi kila kingi ona nindona ukulia ethawe uyo mundu na nutona either we ona links utona ukwato pandu batona utetheke ya mundu wa community ni tutetheanicie na muitu tethecia mbaito dini ya Masako matungulu nyene toboni mutesia Naende livoti sweet twandini wa uthiumo witu wa mbetu icokethia twithiwa twikunikila mavuangi kauta mesani itumucecia ndukathivasa uteti ni kwibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho sindi wa Susan no sindi wo neshua kana ni okona wa museo siasa ni wathela tie kanieti kwata ni ena tiambi uthukuma wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo our ideas carried the day but our opponents tactics they have their way. I've never had such peaceful elections here before where one goes home happy niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi
nake ukomele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonia wende urunguni akula nituike gavana wa Kenya. Maobendoku alame kuo tutonya idhatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli siombe ni undumwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio dhambia mumba, ngathambia ona ikoni, ngathambia ona wenda ciana ithambie, no nitwe muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masithia, kila kindu chonde, ona kuo wende no thambia. Vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe, usoni gwa mwambio la museo. Nuta umeona tafate kindu. Esilia yeye mwolene maokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wane via. Tausi wana hithi bandu batekindwa. Mama usio na pesa. Baje wina ka point. Dikana nake kamundie kaela no. Kamundie kale kombe na mundu. Saingi mundu novita sia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala palawa valukila ni kuyati kithethesio kimuka na vayutuku utachesa. Otiwo dimbo. Kowe ni nyone ni komie kowe. Ati magwa ni juu mabiara. Ake mama wewe kwa kanite. Kase tumwisi nesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase ni woneke abilani ambia na vavindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana 90 ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thiya ya mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwache thiya ya mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Chathini cha umyakila chethe wa skulu.
Ni na udho chengindi ni wamesa itu ya Vilingi wa Mauvoo na indi tuisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Vilingi. Minista muvyani wa utalii na nyamusi ya kithekani Penina Malonza ni wathana kana nokumina ngusanisio sia nyamu vamwe na enende ila sithitwe kwa ivinda kuya kauntini ya Makueni. Livo chumbanitwe niwe Caleb Chalo. Chathini cha unyakila chethe wa skulu ne wando ula wita wa sub-county ya Mboni. Minista muvyani wa nyamusi ya kithekana utalii va Kenya mwandu Penina Malonza no wetakana kaunti ya Makueni ni kukwata mbewa milioni 45 cia kwithia andu ala momitwe kana kuwa wanena musi ya kithekane kuma mwaka wa 2014 undu ula wetata withi wetina wa kukwatiana na governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kwikithia kana andu ane maivwa. Governor Mutula Kilonzo alikuwa wa pili baada ya governor wa Embu kuja kwa ofisi yangu kushirikiana na mimi ili tusaidie kaunti ya Makueni. Na alipokuja kule aliongea mambo ya dofu. Na gavana, nimekukujia na ujumbe mwema. Uliniuliza nikaanze kuwalipa watu wako. Leo ninaposimama hivi, wale watu wa Makueni walioathiriwa na ndofu na chui na simba kuanzia mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2018, hiyo ni karibu miaka 4-5 ikizidi. Mheshimiwa Gavana, niko na pesa milioni 45 za hapa nilipe hao watu. Kaunti ya Makueni ithitwe ikiandikithia ciiko cia andu kuumiwa na kuwa wanena musi ya kithekani kila mwaka undu ulo natumie ekalima mutito wa ndei kibwezi umiloni wa sua makiandamana kuleana na undu ni waweta ingi kana kaunti ino ivathiwe silingi milioni 50 cia kwikia waya wa stima nthini wa Isioliva kene na mitito ya namu kuwa kiweta kana ingi serikali ni kuyote kimanzi cha bilioni 1 kwikithia kana andu ala matialite mataivitwe kumanwa na kuumiwa kana kuwa wanena musi ya kithekani ni maivwa vate kwa nanga ivinda. Mheshimiwa Gavana, vile vile uliweza kuniuliza tusaidiane dofu waache kuwa watu wako, kuingia kwa mashamba, kuharibu mali ya watu. Leo nimekuja hapa Mheshimiwa Gavana, niko na milioni 50 zako tuweke ua ile tunaita fence, tuzuilie hao watu wetu. Aume milioni 95 kaunti ya Makueni muthemomwe milioni isine mbinge. Minister wa muvyani wa namune wawetakana serikali ingi ni kwikia muvango wa kwikithia kana isila siena na musi ya kithekani nisiunika vanene na mbesa ile ikwatekana kwisila muvya uu. Ndofu na wildlife hiyo tunaita wanyama wa pori ni mali ya watu wa Kenya kulingana na sheria. Sisi kama serikali tunaichunga kwa niaba ya watu wa Kenya. Na ndipo hivi karibuni tutaanzisha mswada ili tuweze kuhakikisha nyinyi mna faida kubwa wakati mnaangalia hao ndofu. Mjumbe wa eneo hili Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Wajumbe wengine wamefika. Tuna ndugu ambaye ni the organizing. Tuisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Makueni valangu atanio kauta sia amuika kuma wadini ya dhange na ilai kauntini ya Makueni nisi atetheka na masini sia kumatethe sia kwiyukilia kiukwatio na unamo enendi kana amuika ngithandatu ni makwata ivuso ya kuende ya kuima inengo sio kumakula kana kwi mathau ma kusemba vatendi vinthini wa mathau ma dhange marathon alama vanthiwa kwithiwa maitwa igwa wa thandatu ukite na indi uu ni kwaneana yake Minista muvyani wa mathau kuma kauntini ya Makueni na ulani Nicholas Nzioka. Livoti umbanitio niwe Ken Mulingi. Makundi ya mamuika kuma wodini ya dhange kauntini ya Makueni ala methitwe maikwatiani yanzika yone cia kwiyukilia kikwati hindi makakosa ilovya ni methiwa na undu wa kutania wa thandatu uu. Tuna wa MCA wa wodi Erika tuma kumanenga masine ina nasya kuthambia ngaleni kana kuambisha mulati wo wa kwiyendesya. Ainene tuna kunengelea masine Erika tuma ni waweta itanzika yone cia muika ala matema skulu. Matena mawea na maile mana maikethonge maondo ni mathuku totumina wanda wasya kumile ende mayutuma uyane wo kwiyukila kiukwati. Tenda atukilea muika atamande undu wa kwika na nitona ikindu ki success. Tunenga youth car wash machine
na pe youth bado tu mai pay school fees no pesa na kwenda chana mbini kwa uniti unenga niti nenga chana sito imwe school fees alama kuma namba mpaka namba 15 o tumanenge school fees na kendo ke tambi ya mwako ono first year yitu twina governor atambi atamita edition ya mbe ya come together na kila mwaka together na initiative yenu kwa together katika kama na tukemba na bonding issue na te support youth yitu kwesela o kusembo banini au maundu mamwe mbarozo eki nete ogesa sing kicha kitigetino akuthela kwa mathao ma kusemba lamela ni MCA wa ward ya Thange Herika tumo kwa isito Thange marathon alama toigo wa thandatu u mathao wala maendea skuluni wa musingi wa utithi na kuthelela sokono wa machinery ya kaloni cha wanda na NND mathao wala ingi mona manyiwa thandatu ala ni mwana itatu na etatu moso kuthina mbeva lame kuendea na masomo kuma ivundu toigo wa kusemba mateku ivona ndululu Valova ndeni ongi na manyiwa alama ukwati muni na medhito mena dhina wa kuiva fees alama vikia sesoni yema hivyo wa madhiye mama skulu itambila kwa tambuni waziri wa maondo muika madhao na mevai kauntini iya makueni Nzioka Nicholas baba hii siasa ni kukwata amuika na kuma support kimaisha na kusome the same sisi na ukwati munini nike utelezi ya numa muika makwata machine edhani kaos izu ni employment to service ya numa muika edhebe siana si ukwata silingi otangilie kumika no ile itano kana gaiva fees nikari meni school ningukulia on the mawendi mutseo initiative ya muthembo twendezie turume kwata mbau nekenda withie ni twailia ila tukwazia kwema wea na initiative te ila twa machine tezu ni unenga ndo mamuika wea na department ni ndili ana ndo mamuika bayo ndungi tweka kwata na mwisho katumo twendeze maundu muthembo nambe George Mwangangi umo wa tongo kuma kilio bungeni cha Kibuzi East ulawe kwa nyamadhauni haona kikathi tambia ya kueta mwika pamana kumateresha kwanza yake vadhukanyo kendo kilao watatacha ile kuwati wani ward ingi tiki Kibuzi East vevo ka hindi kauntini ya makueni yeyon them peni mwana mbingi mono itewe yani na manengwa machines sio thambia ngali nimebetanga na maundu ni matema sio na maundu ni mathugu na nimakwata kindu cha kwekea mbeza mbuko na kuithia family sio na tukaendea na kuna walks na runs ingi baadhange na ward ingi lasi ku Kibwezi na nitona twa support wani anana ima ward yu wathange na pia ofisi wa governor tuna minister ku tuna officials CEO tuna directors na nikindu twenda kuendea then tuna ku extend kwa ward ile inge ku Kibwezi kana na makuene yonde kuze then nita kindu kini sustainable na nikiendea kwikika o kila mwaka Delivoti ya Motongo TV kuma utithi ward ni ya Thange Kibwezi kauntini ya makuene nyeneta wa Ken Mulinge Nende livoti yesu yetu tuande ni waudhiumo wito wake ile tuishoke dhetu hithi watu ikuni kila Mauvoo wange. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau hindi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Motongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Motongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Motongo TV ngwatanio ya mukamba nitwa vika
nitwavika. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini na bakao kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana sawi yonte ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikote Baita kayo mwende tuiswa wao umwe kwa taasiana situ tuweta meningitis. Meningitis itafe situ ake kamba. Ateo no wao ulawethe ona ikite ukalika ndeni wa uongo. Kama ndaka meni kama kama bara umete ukalika ndeni wa uongo. Na muno wao oka nandadisi ya mdemba kana mawana ni meano ndumona jambe kana kethe no byo mwinge wethi abyo bosu ndoki gwandawo wanengwa chakele tulatu nene twambia kwaja tuwe mwane mutwe tuwe mutwe na mutwe oteobwa na mudobo kane kwetha uongo ni weno wau anondo wau imba anondo withene wa keku kitatona nini ko expand then with their then wa nondo akimba kuku kuongela pressure then wa mutwe alije kitumia mundu acha ewa ni mutwe cha katatu amwe marona kwa acha twatu ne kwa acha kana itukweza na thina wa kuona ketha twana tokia twekwa na thinesa kana metha nimeokia sua meningitis no wa witawa bandu bevinda yasa nundu wale akuitwa nesa we mathina maingi kaka wira tuitasi umwele kobika si umaitatu ko embassies ni kana kwandeke na byobu katero dauka kaende na kutulwa ikaeloto hospitali na kaenda hospitali nene kwa mituke ikana wethe nikaenda kaiswiswa nesa nikana ethani wa meningitis wethe ni yaite kondo yele kuitika no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvya indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga nini tu dhambia mumba
ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonthe ona kuo wendeigwe no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kuthama kasilia kamwe ucio niguo mwambio la museo nutomeona tabate kindu esilia yeye mwaleane mokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana ithi bandu batekindu Mauvoo swenda mbesa baje WINAKE point ikana nake kamundia kaetha no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otigwo thimbo kowe ni nyone ni komie kowe ati magwa ni dio mathiaga ake mama igo witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie aivilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambeya saili na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Naindi tuisiokethia na Mauvoo makonetie Mutongoi mathauni naindi mawalanio makwa ile inengo ni mavatana kwi amuika isioni cia ndwani naindi uni kwanana na MCA wa wodi ya Mitaboni na ulani Philip Mutua na MCA Mwolote kauntini ya Masako na ulani Ana Ndolo na kapteni wa kilabu cha Harambee Stars wa tene na ulani Musa Otieno alama nena kavindani kalama kusia mathau mamuvila wa mau kuya wodi ya Mitaboni alama ethitwe maithau kwa kuma mwini wa katatu wa mwaka huu. Tumike mochambisia ligi no ya muvila wa mawoi mwana ni kana tunonyi mwana situ silie mana na ila ingi ithio thauka kwasa muno kwa utu abanga kwete i mwana mbe pamwende kana imanane itumendu na oso itwonya ithao isio ya muvila nienda itungia muvea muno ni kwitha katika mathawala mana thau kiwe twine ona kau na timu ya sindwa ni netikila kila kingi ngwendasia niendasia katika timu hizi na isia Mitaboni andu ma area ya kila bandu timu hizi siumite nimeyumisie ma support mwana ange makasio ya uniform ange nimeusie vya referee ange onasiana ila si school yemeusio vya ngali ngina ikoko thau ke thau yo mundi na niigwa moyo nundu ithau ila thau kwa ba timu ila si baba isiona nie thau isio te thau ila ya Kithiwani na Katoloni watala Katoloni ni timu ithau ka class kiulu katika county na bamu nene na watala Katoloni ni timu yetha na makoches masio na mathau kithagua kila muthenya na Kithiwani atatu masinda mbao ina kwa bathi kuonania bakwitu ciana citu ikokelwa nesa ikatrainwa nesa ni uthibasa kila kingi twenda ni tondo mundi naete former captain wa Harambee Stars Musa Otieno na okia kwa chateno na vikia timu itanasio vika nika no kyolilia ithao ya imwana situ tulilia kana ni wono ciana na oso isielesia itwe kama thao kimusio wa ile ikata nikiangalia talanta ndio imenisaidia na nikikuja hapa mashinani nikuja kupatia vijana motisha kuambia hakuna kitu different kuhusu Musa na mimi. Kwanza nawaambia ni Mwenyezi Mungu. Ya pili pia lazima wapate watu ambao watawaambia nini ya kufanya kwa sababu mimi na believe hawa vijana wanacheza hapa na hii talanta iko hapa chini wanataka ambao watu washafanya ama washafaidika
kwa sababu nashukuru sana waheshimiwa kwanza vile nimesema, kwa sababu wao kuna kitu Mwenyezi Mungu amewapatia na kuna mahali Mwenyezi Mungu anataka wafike. Na nafikiria mimi nikicheza nilikuwa kijana mdogo, wengine wao walikuwa ni support, na nafikiria ni fursa yangu. Kwanza mimi ni mcha Mungu, nafikiria najua lengo langu hapa dunia. Nikichukua hapa nikuja hapa mashinani kusaidia kijana mmoja ama kumpatia motisha, kumwambia kwanza Mwenyezi Mungu kwanza, and then akuwa na focus. Pia ni chakula gani anakula, lazima kuwe healthy na pia kuwe discipline. Ile account government ya Masako kila ward ni nosi kiwanza kimweke sewe ni county government na tunanenga ni contractors na bakwitu kiwanza kila kioseba bwa nondo ingi etu tumia ni changeni na ikeseba bwa standard nzio na osa itu uthio kibingwa na ilabu situ yithauka kila kingino twetha twinene about the county government na itwa challenge wa not members of county assembly kana itwa ile tenga mbesa na sia kila ward ndo tutenga basari, and we are going to fight for that. Nikana wewe tuinambeza si tu unajua ni kile mzuni zingine. Kama ukienda Makueni each year unapata kila ward inapata karibu milioni 2 because ni kitu ilipitishwa kwa bunge na wanakuja wao wenyewe katika ward wanajisimamia, na unakuta inaweza run michezo yote throughout the year, inakuja kuculminate December. Vitu kama hizo ndio tunahitaji. Ni tumisia project ya kuthukuma na machief maitu maloko chiefs na village elders na nduma nyumba 10 nikanama tutelese kuendedify ndwala meutumia ndawasi ya kulevya meku ya twende tumose tumarehabilitate na indi tuima promote talent. Naende muthia amamiwambe wa ngili ile kuma kauntini ya Kakamega nimekwithiwa maitetheka kuma kula kuimuvia wa FIFA tanzia imwe ya kukilia inengosyo. The amazing thing of this program is the availability of a digital app. This digital app can give the opportunity to teachers who are here today to teach children on specific life skills, 4 categories of life skills. And we are very happy to see today that we have 50 coaches, men and women, 40% of women, 50 coaches from the 47 counties in Kenya participating in the capacity building course. In the app, what is in the app? In the app we have some videos on the football. You know, if you have to implement, for example, communication, or how to have the balls and also how to kick off the balls. We have also some some illustration in the app. We have also how you can do in the pitch, how you can divide the pitch on some session, football session and life skills session. These are the information we have. So a parent can use it, a teacher can use it, everybody, and even you here, you can use this app. So it can be downloaded now in Kenya, because once a federation is part of the program, we download the app, we release the app in the country, but also we give the opportunity to receive the balls. So far we have 73 countries, federation part of the program. In Africa there are 23, but in this region we have 5. And Kenya is part of those 5 federations, you know, and we are very proud of what Kenya have been doing, because the regional workshop to explain and to promote the program took place in Rwanda 3 months ago, but Kenya managed to apply to the program and to have the required document to be part of Football for School worldwide. And this is a problem solver to part of the challenges that we face with the youth badge, where children are idle and they are able to use their energies on the negative. Ndio sio wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo angitani nguthi wantu nengelelea vaya mwendo ni wa saa 3 kwa oyu tiwanesa nye ni tawamasi.